sada ponovo naši domaćini, znači Bonirik, sportski klub Bonirik, ansambl Ravna Gora, izvešće za vas igre iz Crnorečja, koreografije Desanke Đorđević i rukovodioca Miloša Vulovića. Molim vas aplauz za naše domaćine ponovo.
pojačali smo tempo, sad su ansambli sve jači i jači, ovo je bilo izvanredno od ansambla Ravna Gora.